Qancha litr süt beradi dedingiz? 10 litrden aşık. 10 litrden aşık. 4 ay boğaz. 4 ay bu. Qanchanchisine boğaz? Biz alganda şu 4-üncüsü. 4-üncüsü. Bağısı qancha dediniz? 160. 160 ming so'm. Mana ke süt kanallarını görüңүздөр. Jumshaq. 4 önen teң süt чыгабы? O. А бул ургачыбы? Bu urgaçı. Qancha so'm? Bu 65 bin. 65 ming. Nomer aytыңыз, telefon. Nomer 706 0706 97 97 97 97 88. 88. Замир деген кишке мына ургачы мал кылганга көрүңүздөр. Швейцария. Швец дейт. Мына туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер, соода кызуу болуп атат бул жакта. Бүгүн 27 июль 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базарына келдик, достор. Сокулук мал базарынан ушундай уйлардын бааларын билгенге аракет кылабыз. Сиздер каналды колдоп тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Мына ушун байке кандайсыз? Иштери жакшы? Канча муну музоосу менен? 185 сурап атат. 185 миң сом сурап атат. Музоосу эркек экени? 75 ке берет. Музоосуну? 175 миңге берет экен, мына. 175 миңге берем дейт. Канчанчы музоосу? 3-чү. Бул уйла кунажынчымы жаш? Бул 95. 95? 95. Бул кысырбы? 10 литр. Сүтү бар экен, 10 литр сүтү бар. Булчу? Бул 195 сурап атат. 185 ке. 185 ке берет. Музоосу менен, Музоосу бучок. Музоосу бучок. Булчу? Бул 5 ай боз. 5 ай боз. 98. 98ге. Мына достор, номерди калтырып коюңуз. 551 0551 811 811 897. 897. Ушул номерге кайласаңыздар болот. Базар өтө кызуу болуп атат, достор. Сокулук мал базарынан. Бурчтарда соодалар жүрүп атат, достор. Мал жакшы болсо, ээлерин нары-бери сүйрөп кетип атат, туугандар. Жакта дагы аябай соода мыкты болуп атат. Тим эле урушка чейин барып атат го, достор. Мына сезон башталыптыр. Мына ой. Жакшы. Айкеме чала бересиздер. Мына бериң болуп атат бул жакта, бериң. Кайсы соода болуп атат экен? Тишин да көрүп атат. Кайсы соода болуп атат таксыр? Уй соода болуп атат ичинде. 64,5 миңге сатылыптыр. Бул байлайсты? Байлай. Ат корумга байлайт экен, мына. Буйрусун. Акчалар саналып атат. Алган адамга уй буйрусун, саткан адамга акча буйрусун демекчибиз, достор. Мынакей. Малдар толгон. Көп. Сокулукта. Көрөлчү мындай. Уйлар кимдики экен? Уйлар кимдики? Эси барбы? Кана? Бул уйлар кимдики? Кана буякта. Мынакта уйлар бар экен, жакшы уйлар. Кандайсыздар байкелер? Уйлар кимдики? Я. Канчадан? 190дон. Саамбы? 190 миңден дейт. Токол. Барода экен да. Соода болуп атат окшойт. Ээси болчу атат. Бул канча? Мунун басын айтып койчу. 190. 190. Саамбы булар? Саам экен. Саам дейт. Кана көрөлчү дагы. Мынаки 220 миң сом сурап атат. Мына торпо ургачы чоң болуп калып турго. Тургузуп коюңузчу. Көрөрмандарга көрсөтөйлү. Азыркы учурда саамбы бул? 4 айлык боз. 4 айлык боз. Канчанчысына боз? 3-чүсү боз. 3-чүсүнө боз экен. Мына музоосу чоң болуп калыптыр. 200 дедиңизби? 3-чүсү боз. Баасын канча дедиңиз? 220 экен. 220 миң сом мына. Канча литр süt берет бул негизи? 10 литр азыр. Sütü байып баштады. Байып баштады, 10 литр süt берет экен. Жаңы туугандачы? Жаңы туганда 18-20. Телефон номер калтырабызбы? Телефон 0773 0773 дагы 73 дагы 73 4922. 49-22. Бир эле башпы? Же бул дагы? Бул дагы сиздикиби? Мынакей, бул дагы өтө чоң үй экен, Музоосу ушулбу? Бельгийский. Бельгийский? Бельгийский. Мынакей порода экен, көрүнүп турат артынан эле. Азыр алды жагынан көрсөт. Ургач экен, Ургач. Канчанчысын тууган бул уй? Экинчисин туган. Экинчисин тууган. Баасычы? 240 миң. 240 миң. Азыр номерлерге чаласыздар. Мынакей.
Mına belgi istek, urgaç eken bro. Buz olsun. Çoğun eken. Asimleni olgan eken da. İsküstün asimleni olgan eken. Mına dostlar. Oy. Görsetin istiyor. Tim oyun. Arjak ötüp ket. Mına. Hoppa, артынан da görüngüzler. Mına da jakşı eken. Bul mına urgaç. Azık nomerlerge çalsаңыздар болот. Доставка кылып бере бересизби? Доставкалары бар экен. Аха, сүйлөшөбүз дейт. Кана? Кетели. Не, эгиз торпогу менен бе? Байке кандайсыз? Эгиз торпогу менен бе? Канча уюн баасы? 200 тоголок сурап атыптыр. Эгиз экен муз болсун. Bir erkek bir urgaç ekeni. Zakaznoy turbayбы, he? Zakaznoy. Bir erkek bir urgaç. Kançаны tuğdu bul uyun? 7-8'de tuğup koyuptur. 200 kaç ederiz? 200 toğuluğa veririz deyip buna. 4 emçekte gelin süt çıkabı? 17 litre sütü var eken. Telefon nomer kaltırasız mı? Yok ha? Makul. Buna gelişken uy var eken nerede? Tuğan kança sürüp atasız? 180'ge berem. 180'ge beres. Çoğun uy ekeni kançanı tuğdu? 4-sünü tuydu. 4-sünü tuydu. Azık uçuda sağın mı? Ke boğuz bu? Yo, boğuzda sağında. Sağındağı, boğuzdağı mına. Nomer kaltırabız mı online? 554. He, 554 303. 303 503 he? O. Mana ушундай болгон уй. Жакшы уй экен. Канчаны туду? 3'te tuğdu 4'üncüsü içinde. 4-üncüsü içinde экен. Boylu экен. Kança litre sütü var hem şunun? 18. 18 litre sütü var. Bugün soda boldu bayke? Soda bergen yok. Bergen yok bu. Sodаңызды bersin he. Azırınca berile eken soda. Mana артынан көрсөтөлү. Желинди уй экен бирок чоң мына. Mana ki. Aranızda. Bolçu. Aa bu sizdeki bir öyle. Oldu. Sizdeki 180. O sağım bu. Ya. Yakında bir ay oldu kaçkan. Ha kaçkanına bir ay boluptur. Kançançısını tuğut bayke. İçindeki 400 eken. Mınanda uy. 180 dediniz mi? Bas 180 bin som. Telefon kaldırasız mı? Yok ha? Telefon yok eken bayke. Ha. Kança eken bayke? Bası. 80. Buz olsun menen be? O. Buz olsun menen 180 eken. Жақсы uy eken. Soda olup atıdır. Ejen surap atat. Kança eken uy muz olsun menen? 160. Kançançı muz olsun bayke? 3. muz olsun. Nomer kaltırasız mı? Yok. Жақсы. Sağapta görüp atat. Kança eken bunu uy? Yok vız koy ya. Oy bu koyu ekeni. Kança eken bağız? 135. 135 bin. Muz olsun menen? Urgaç muz olsun menen? 4 soskasından işteydik kene? Nomer kaltırasız mı? Online. Aytınız. 6 tiş. Buna tişini daha görsetet. O gürök ku tişleri. Oldu. 14-15 ke Liboyna garanti. Garanti 15-14 litrege he? Bağaсын geliştirip daha aytın jakыныраак kattalıçılarga. Bolor 130. 130 mına. Tırs 130. 125 bergen yoktu. Mana uqtuңuzda 125 berilgen jok, muz olsun menen 130 beret. Onu 180 de attım. Hı 30 180. litre sütü var 25 30. 25-30 sütü litre var. sütü var eken. Kança litre? 25-30 litre mına. 4 öten işteybi? Yok. Son uylar eken bro. Nomeri aytınız. 05 0509 16 30 30 16. Ramil'de çalıyor. Ramil деген байке çalsanızlar болот eken. Boldu. Liboy vakta çalıyor. Liboy vaqtda deydi da, gün tün. Mana ki, жақсы uy eken bro. Жақсы uy eken dostlar, tuğandar. Kettik anda aldığını qarap. Aralashtirib tarta berебиз. Aldığımızdan çıkan. Kança eken uy? Bayke? 135 sağın mı boğaz bu? Sağın. Sağını. Kança litre sütü var? 5-6 litre sütü var kendine. Telefon kaltırasız mı? Yok. Kana? Telefon kaltırbaydı keyin. Muzolu uy kança bayke? Kandaysız? Urgaçı mı muzosu? 135. Manaki. Endi. Жақсы kettik aldığına qaramanda. Bugün jekşembi, kecha ishenbi. İshenbi günü dağı mal bazar bolğon.
2 gün болады соққылықта. Туғандар. Сезон басталып тұр. Көп. Қаншадан? 170. Музосы еркек бұрғачы bu? Бұрғачы. 170. Қанша литр бар? Süt. 17-16 litr sütü var. Andan keyin bulçu? 170. Muzosu urgaçı. Kaçıncı muzosu? Jaşı kene? Yaşı 3. 3-cüsü muzosu ken. Bu 5-ci muzosu tuğandar. Mına çoğun uy. Mına bu kaça litr verir? 16. Mına 16 litr süt verir eken. Nomerini alıp vereyinç. Nomerini aytıp koy. 0551 41 51 01 oldu. Çalıveriniz. 150'ye ver dep surap Pazar küçünde go dostlar. Mına bul jerde da bir uy var eken. Çoğun uy eken. Azı sağ mı bul? Sağ 15 litre. 15 litr sütü var. Jelinlerin görüңүздөр, soskalarin görüңүздөр. Tortoçun рабочий mi? Рабочий işte. Kança surap atasız? 130 lira. 130 ming so'm. Telefon qaltırыңыз. 5 Nomer 771 menen. 0771 menen 15 15 19 19 81. 81 деген номерге кайрылсаңыздар болот. Срочный сат. Срочный сатылат. Жакшы. Сода бердиби базар? Байке? Канча? 115'e ver. 115 берилген жок. Кошса бересиз, Жакшы, макул. Содаңызды берсин. Тугандар кетти экен алдыны карап. Могул жакта бир клеткада уйларды көрүп калдым. Ассаламу алейкум. Алейкум Кандай? Жакшысыңбы? Шүгүр рахмат. Уйлардын музолор менен ушул жерге камап койсуң го? Жакшы, жакшы. Эркек музолор менен экен, Жаш уйларбы? Жаш уйлар. Мына туганда канча баш бар бул жерде? Бул жерде 10 баш бар. 10 баш? 10 баш бар. Бар экен. Бааларычы, бааларын айт. Алар 75тен деп атат. 175тен. Жок, 75. Жөн эле 75пи? Мынакей, тугандар. Мен көнүп калдым 180, 175 деп. 75 миң сомдон суралып атат. Акция буягы? Музолор мененби? Жок, музосу жок. Музолор өзүнчөбү? Канчадан? Музолору? 50ден эркектер музолор. 50ден эркектери. Могу кайсы эркекпи? Я. Эркек экен. Мунун канча ушуң? Сатып кетти. Кетти. Канчага кетти айтып койчу кеткен баандагы. 80 миң. 80 миңге кетти. Чоңураак экен, 1 жашар. 1 жашар. Мына уйлар 75 миңден, торпоктор 50 миңден эркектери. Жалаң 1де 2 турган уйлар. Жалаң жаш экен анда. 1де 2-ни тууган. Мына Сокулук мал базарынан. Номерин калтырып кой. Алам деген бир туугандар болсун. 0502 03 03 20 20. Ат корумга киргизсе де болот экен да. Ама букан канча? Ал 85. 85. Мына ушундай уйларды бар экен. Чала бересиздер. Доставкаларын кылып бересиң, Таштап. Доставкаларын кылып берет. 10 башты бир алам дегендерге канчадан бересиң? Келишебиз бай. Келишесиң. Түшөсүң, Түшүп берет экен мына достор. Көп эмес. Макул, ийгилик, содаң болсун. Тугандар мына уктуңуздар, 75 миңден ар бирин койду, музолору жок. Кетти анда эмес. Алдыны карап. Тугандар, опа. Kaç çıkat? Bir saatlerde, 1,5 saatte çıkart. Buyurursa. Bunaki. 70'ke soda olup atat uşul. 10 litre sütü var eken. Jaş ekene jaş. Birinci tuğut buna. O şey. Satı üretten ne kılarsın ayağı? 70'ke kıskazı. Makul emi. 70'ke soda olup atat. Aldın karab. Kete vereli, turu vermey. Tuğan. Kança eken uşul? Eke. 110. Boğaz bu. Kısır. 110. 110. O çoğun uyu var eken kara. Uzoğlu. Şunun canına var bir görseteli. Çeteleniz. Görüp atasın mı? Assalamu alaikum. Kandaysız? Kança sürüp atasın uşul uyga? Torpağı menen. 260 yakın. Жақыны. 260 дейді, жақыны. Чашын көріңіздер. Қой екен. Музо сурғач екен. 260.
260. Ha? Nomer qoldirasizmi? Aytыңыз. 0704 61 88 18. 61 88 18. Bayke uy algаны келдиңизби? Qanday bozor? Yaxshi. Qaysi jaqdan keldingiz? Yoqdan эле? Soqulqdan эле? Mana Шалтада. Мынакей, көрүп атат байкем, текшерип, макул, ийгилик. Шундай. Достор, Шалтадан келдим дейт. Базардын көрүнүшү. Ушул жерде да уй бар экен, саан уй. Мынакей. 110 миң сом сурап атат экен. Канчаны тууган эже бул? Билбейсиз? 3-4 тууган. Номер айтасызбы? Онлайн сатасызбы же мындай сатасыз? Жок, мындай эле. Мындай эле сатат экен, 110 миң сом сурап атам деди. Бүткөндө тартылган о чоң уй. Дагы эле туруптур. Сатылып эле экен. Достор, неме мындай көрөлүчү? Бул жагындагы. Могу Швиц. Муназин тартканбыз, номерлерин алганбыз, чалсаңыздар болот. Кеттик анда эмесе. Байкем, алдыңбы? Канча баасы? 180? Музолсу менен. 180 дейт. Достор, туугандар. Мына чоң уйлар ушул жакта экен. Сокулукка келип алсаңыздар болот. Мынакей, ушул уйду көрөлүчү. Туугандар, мынакей, бул жерде 2 уй барбы? 2 мынаусы нетел туйында турат. Биринчи туутпу? Бойлуу экен, 8,5 ай болду. 8,5 ай боз, бойлуу экен. Мына. Баасы канча? 250 сурап атат. Үйдө ушундай адамдар 5-6 бар. Үйдө дагы 5-6 бар экен. Ушундай бооздордо. Мына. Жаңы эле мага кишилер жолугуп бооз уйлардан таап бер дегендерге ушул байкемде бар экен. Бул музолубу? Бул симментал мына, тоқоо менен. Музоосу менен. Эркек экен мынакей музоосу. Көрүңүздөр. Ушул байкемде бар экен үйүндө. Музоосу азыр алдынан да көрсөтөм. Парода экен, мына көрүнүп турат. Канча литр сүтү бар эми? 20 канча? 20дан өйдө экен мына. Достор, таза. 4 өнөтөн чыгабы? 4 өнөтөн чыгабы? Таза чыгат экен. Баасычы? Ден соогунда желим баштады, гарантия. Гарантия дейт. Баасы канча? Баасы 240 240 миң сурап атат музоосу менен. Өзү 70 берип атат. Торпоктун өзүнө 70 миң берип атат, достор. Мына. Канчанчы музоосу? 3-чү туут. Телефонду калтырыңыз. Мына биринчи туут. 0708 0708 08 08 37 67. Үйдө дагы бар дедиңиз, Үйдө дагы бар. Мына чалып 10-15 баш бар экен, чалсаңыздар болот. Туй дегендер бар. Боз, жаңы туугандары бар экен. Чала бериңиздер. Кайсы райондосуз? Раздольныйда. Раздольный, объездной, Раздольный. Мына торпого. Көрдүңүздөр, Бишкекте экен, Доставкаларын кылып бере бересиз да? Доставка Баары болот. Макул, байке. Соодаңызды берсин. Бул уйдун ээсин таппадым, туугандар. Бирок жакшы уй экен, чоң. Мынакей, байкем өзү келип калды меники деп. Байке, канча сурап атасыз? 250. 250 миң. Канча литр сүтү бар? Мына арты. 30-33 бир суткада берет, 9 күн болду тууган. 9 күн болуптур тууганына. Мына. Төртөө тең иштейби же могу иштебейби? Бирөө эс алууда. Бирөө эс алууда, үчөө иштейт. İşte. Мынакей, сүт каналдарын көрүңүздөр. Туугандар. Телефон калтырып коюңуз. Алам деген бир туугандар болсо 0709 0709 96 21 59. Мына уй. Чоң уй экен, 3-чү туут. Бир эле башпы? Мына бир эле баш уйдун чоң ушул жерде экен. Чалсаңыздар болот. Болду байке, мына чала бериңиздер. Алам деген бир туугандар. Ушул навестин астында аябай жакшы уйлар бар экен, достор. Мына сүткө издегендер болсо, канча экен уй? Эси жокпу? Канча баасы? Иним 270 сурап 270 миң сурап атат. Канча литр сүтү бар? 33? 33 литр. Охо, мына. Азыр туган 2 күн болуп сүтүн азыр 24 24? көтөрдү. Көтөрдү, 24. Мына. Канчаны тууду? Тескә 400 торпак искусственный. Искусственный ушуну музоосубу? Ургачыбы? Эркек. Эркек музоосу менен экен, туугандар. Көрүңүздөр. Телефонун калтырып кой.
707 0707 892 892 778. 778 çalsanızlar болады. Мына bir ele başı var mı? Mına muzos erkek eкен. Dostlar mına ciyeli ne? Төрт өтең іштей соскалары? İşte sanca var işte. 3 tane. Ачок кішіне шышып қалған, жаңа туғанда да, мына музос, жаңа туғанда. Ол керек болса чала бересіздер. Туғандар біз сіздерге көпірі болып береміз. Мұны алды бі? Evet. Ya. Қанша қалдың? Туған? 230 қалып тұр мұны. Алынған бағалар. Алынған бағалардағы көрсетіп қойыз. 230 қалып тұр. Музосы менен екен де? Мына. Музосы менен. Бұйырсын. Ким алған болса дағы. Соқылықтан кетті достар. Шуменен видеоны аяқтайық. Сақ саламатта тұрыңыздар. 707 388 350 реклама үшін 4 түлік мал сатам десеңіздер, номерлерге қайрылыңыздар. Біздің канал арқылы сатам деген бір туғандар болса.